Barang kawatas kasajun amacin kacuncu Hesu parlay ninjeng cuanya kakujo Villarispa Ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Imanalla rinamasis, imanalla kasinki chankunapa halin punchay kachun, chanta mayqintaq comunicadores kaqkuna kay Fisqaña Centrallamanta qankunapapis halin punchay kachun, comunicadores kaqkuna, intaq tata alcalde kaqpaqpis halin punchay kachun, maypitaq tarikuspa kashan Jaime Roque chapay alcalde kashan kay municipio Presto Ucumanta. Tukuy radio chasque de Presto nisqata uyarispa kashankichis, qhawaspa kashankichis kay municipio Presto Ucumanta lluqsirispa kashanchis en Facebook nita tukuy maypitaq kay Bolivia suyupi qhawankichis qankunapaq halin p'unchay kachun tukuy nikichispa kashanchis barrio 6 de agosto chaqanpi chayarimuspa kasharqayku kay radio chasquimanta imaynataq wasipipis warmis kaqkuna ruwarispa kanchis mayqintaq sutin kashan maymantataq pay imatataq awarqushan mayqa timpupiñataq awarqushan chaytapish tapurisunchis mayqintaq sutinki kashan tia Sutiyqa Dora Cesco Rivera ari ñuqa kaypi awashani niyaq punchuta chitipi nispa kashan kunitan kay punchu mayqa tiemputañataq awaspa kanki sisinchu iskay diyata awashanki mayqa tiempupitaq tukuspa kanki imaynatataq kay tuta ruwarqurqanki laqnitachu pushkasqachu chaytapish willarayku. Ari 15 diyallar awani kay punchuta kay viernes-kama tukusaqchani hina trabajo ruwaya punchuqa pushkanchis k'antigushanchis grave trabajo sacrificio pasas tukuyma ruwakanchis. Imamantataq kashan kay punchutu Ari kay punchuta pushkarqani allpaqa ninku chay Vilmamanta pushkarqani carito valen pero kay Vilma 150 rantikurqani kay Vilmata. Imaynataq kashan rutoy nisqa arroba nisqachu kashan kay rantikusqayki kay Vilma. Rutoy kabalan ishkay punchupaq kunan kajaraq awanay kay panentintaña kaytawan ruwajani pero kajaraq punchupaq. Trabajuchu kay pushkarqunayki karqa facilitachu pushkarqurqanki kay Vilma kaqta. Ari sacrificiopun trabajitopun pushkay solo ratito pushkanchis semana kuraqllapta kunan pushkayta ñañituta doble niya emocional gatikuma doble gon semana kuraqllapta k'antiytapas tukurani hatitun ari ishkay muruq pushkakun hatuchu ishkay libración pushkay. Pero warmisqa ahinata pushkarinchis mana pushkanaqa yachaqtiykiqa ñañituta munanki ñañito pushkarinki Zaquito nismanta pushkanki astawan ukitupi pushkanki ruwakun tukuylaya sapitallaykichu tilarquspa karqanki iskaymantachu tilaspa kasharqankichis. Ari ñuqa iskaymanta tilayku kuñada yanapawarqan tilarayku. Mayna tiempitupitaq tilarqunki. Hora kuytaq tukurayku tilayta tutkay horas qallariyku las 2 tukurayku. Kayqa seguidito qallararqutiykiqa tilakun kuychisitunta churarqunki pero kay musu punchu nisqaqa tilakun seguidito kunanqa ñapis awarqushanki hatuntaña ima diyakama tukunay kashan niwashankitaq doña Dora. Viernes-kama tukusaqcha mana viernes tukusaq lunes tukusaqmi. Ichakuntan pay punchuta tukurqusani pero awaspaqa charatupuni tukurqusa kanqa mayqintaq joven waway kashan ñapis jovencituña nin pay churarikunqa chaywanqa astawan jovencituña qhawarpakunqa chay punchito churarikuspaqa mamay kay punchuta awapuwan awarispa kanki kayllatachu astawan imastataq awariyta yachanki. Ñuqa awani llislas awani kama awani punchu costales awani chaykunas awani. Kiksituyanta doña Dora awakun kiksituyanta kayta awashanki hinaytayllataq awarqunayki tiyan sarata akanaykipa kaman kasi cuarta kuritaq hinitun awakun wayaqita chaypi sarata akarinaykipi chanta mikhunata watanapaqpis tamañitunta watanallaykipi kasi kay tamañito kaymanta kashaman kaygama hinalla chaypi ñaypaqta mamas ñuqa abuelitaya hinata niwa ma awantanchu ma kay awasqanchik chinapuntaqa awasqakunay awantan atikunpunuñachu rantiqa ma awantanchu punichu
Entonces campopi warmisqa ahinata awaspa kanchis. Ahinata awanchis punchuta churarikunapaq qaris. Warmipis illarikunapaq awallanchista, qhatarikunapaq kamata awallanchista. Imata mahaltanqachu nuqapis kunchankama kay horakama rishintiyaijani tukuyma watana uywapas qaramuna imapas mikunapis tarrinpaq waticha segurana ñampitaqmanta rato chayachinapaq chaya atusqanchiktaqa imalatapas ruwakunchikuna. Ñuqallanchis chay ruwakunchis tarikama tempranitupas hatarinki, tempranopis awanki ahina kashan kay campopi ruwayninchis ñuqanchispata kay cultura pushkana, k'antina, awana. Ari hinapuni maypachas wañupusun chaypichapunta kay ruwanamantaqa salvakusunchis. Ari hinapuni nuqapas hinatapuni kawsakukani wawashnillapas awaysikus puchkaysikusapuni uywaq kani yachakani runapaq lo primero ruwaq kani awaq kani imapaq kansulasninkupaq puchkaq kani aymillapas puchkaq kani takiqlilla awanankupaq puchkallata kani runallapaqpuni yachani tukuyma yachani puchkayta tukuymata ñañuta rakhuta tukuylaya puchkay yachani. Hinallatataq warmi wawitas uyashanki qampis kikillantata yachachinki hinallatak paykunapas kawsanqanku hasta maykunakamata kawsananchis kashan chaykamarqa doña Dora. Ari yachanku nuqapas wawasni chay kuraqtapas yachan awaytakunapas dislla awajan paypis ñuqa tukupallañata chañanpita punchu awarqa tukuyllan chay waway igualito nuqallamanta llusikunangrabita ruwan paypis como chay uqchulka kaqtas pero paypaq ama ruwakunaqchu nuqapaqqa awaripuwarqaña kamatapas. Ima rato kamallapas kachun doña Dora o maykunapitaq familias kankuchu tata mama saludariнаykipaq. Ari nuqaqta kunita mamayqa puhan kay punuq asapi comunidadtuqa Pampapi Sistur punuq asa chaypi mamitay nuqa napaykuni allin napaykusqa kachun mamitay Josefina Rivera hermanitos ni Edwin, Graviel, Celestino, Martín chaykuna chaypi kajanku mamitay allin saludos kachun qaynalla mamitay ampalajarqayku. Waq kutikama kachun doña Dora hicha kutimunaykukami ima ratollapas atisunchis mayllapipas parlarikuyta. Waq kutikama kachun runa masis kakuna doña Dorawan parlarikuspa kasharqanchis kay radio chaskinita maypitaq kay municipio Prestokumanta tukuyniypi runa mas kakuna qawankichis qankunapaq allin p'unchay kachun develtamanta kutimunaykukama kanqa. Waq kutikama kachun doña Dora. Wahtiyakama kachun doña Benita wahtiya 5 hallasunchis hina visitariwanchis. Hamus payapuni kasaqku kawsananchiskamaqa waq kutikama kachun. Warang kawatas kasajun amacin kacuncu.